Sapa warana ba? Maksud sarang tujuan bula dateng dek kak tintonika bula terus minta solusi ba? Ada orang macam keadaan-keadaan sekondi nak. Bula terus minta solusi ba dek sampean ba? Keadaan boleh nak. Bula terus nyok solusi dek sampean. Kau ni akik cong. Tak patah ngiding sih kau cong. Bula minta solusi. Cong, lalu buka gerang cong. Kemudian cong. Dek remah cong. Sanika ba? Bula terus minta solusi ba dek ke sampean ba? Solusi apa cong? Semangkin nikah cakancah termasuk masyarakat ba. Sakapina pun majauh ba dari bula ba. Padahal bula akan canika pon nur aki esena ate. Napa sih salah lagi ba dari bula ba? Dek remah cerita nak. Mak bisa cakancan ben masyarakat menjauh dari tengkana ben dia. Dek nikah ba cerita na. Aba, maba, ando. Tak iya dul. Aba mak jalan. Ya karena ba sarangga ada ya. Aba jam sedang kau di masa pedan. Oh. Bude bengkel ya timur lah. Ban ada tuh. Mayo, norong kau mayo. Dak ba ban. Iya mayo. Ayo. Mayo lah. Cuma ada ke tekan di mantul sepeda nah. Aba, mau ni bi bahari. Potek. Belasang ku capi. Payah. Cek makin numpak sepeda kan nak. Cek lebihan numpak cerem. Dumanggan emang sepeda tua to. Tak ada iya. Pasambian di ngenangan dul. Setia rela tahun 2000 sagemi. Tapi dengan hari-hari beni bejani tompak. Ay lebih jani tempeng ngar ya. Biar lihatin aku mau lihat to. Iyalah, kelangkong ya. Iya lah, udah pada. Demak aman. Entar kasaba ya to. Tolong napa naman bako. Cek ki dong deben man. In main nala kasaba. Tak todus ya. Apa sih kada to gusto? Sing Korea, salah dari reng tani. Mbala sedang reng to waria, yang mbala sing ko kiya. Tadi tau sa gengsi ala ka apa-apa. Bila lebih parlo na tang reng to. Kan lakar wajib na ring tua man. Mapunga ke anak, male anak pada ben lain. Aba yu tao to. Keng pas tandi rasa perautangan sakali ka reng to. Ben boleh, ben jia pada katoron na reng tani. Tadi tau sa gengsi. Tak ngerti kok, kadet ngodadan mersongai re. Pas libur di susah kapi. Tak menikmati masa muda sekali. Tak ada saya level sosengko roh.
Cek dema peuy nak kana. Lah cek nelpon Parto. Seroden nak. Halo, Halo to, bade di mah? apa ri? Iya ke rumah re, tai santai. Bah, bila ben datang di Jakarta? Malam ada pak malam kok. Oh iya tina kok kejadian kemarin ah. Keng beda rokok kan ya? Ya mun kun masalah rokok jeria. Banyak ya tele tabi ngambi. Iya ada ke rumah. Oke. Mak corak bah, rir. Oh iya, oke. Bu, mak ben kadul. Iya keluar kok rokokan. Bila datang ri? Mana mah toju. Lulu jaket. Larang re sembelih. Ada yan ri mau na Jakarta. Pas kapila ramon setting. Sembiro kok gak dul. Malay temo siya angin dam. Sila. Kak Bima sarang melegas. Kasar dan baan sentar meleh. Kok tepaan sibuk ya? Paling pol kumpulan sukancan aja deh. Tak lah baca nengkok. Kasar ngalih ban. Dan kabala sepedan gibang ko ya kapa ya? Datang di mah kak dul. Datang di konan, no? Kon Barto, di huro. Engkau kiro nelpon Parto. Seroden nak. Sambil na papan mamuno nelpon Barto. Orang sombong orang. Tek lu. Curah mati kak dul. Solat. Dek rem macam bagi Bro Parto. Rowa orang sombong. Lang ala oro. Mak dia iya kak dul. Duma tango ja sombong tayo. Sering role melekan ja. Mak dia iya. Abay mo nga rin soki, kada baan re. Nang sungakain, mo nga ba rin tandi. Joki puro, tang sepeda. Jaleng, rin nung pacuran eko. Huwag kapibod. Mang lu ako nelpon gi puro. Saya tanya ki kade rokok. Beni beres enjek. Sering rola ka rin matre ro. Sala tandi keng kinuman no, daya. Arwah Parto le datang. Dul beri lah depak kade. Je mak tahun beda orang datang Jakarta. Roa, di orang sepeda nang siki tempa. Ray, beres Bandri. Alhamdulillah. Penderjan kak dul. Kita epata beri rokok. Langala. Apa ben mak nak ke dul beri re? Ya dua apa? Cegeng lebet ki fru yolog biko. Nyaman tandretan. Dupa hetolak ke cere ngatamoy. Pun bencak rokok jadi ya dul. Kun biar anta peke. Sa asli na meni rokok ria. Saya mata peke kangko, tapi aku jangan been ria. Tina kun masalah rokok.
tak usah ketokat. Cengkok sandi rokok taruh ria. Apa ben mak abela dul beri ria? Yang kau tak bila siapa tau. Ia cak acakan cabah ada iya. Kela kadula salam na. Bi ben etapak. Ia pah cetak lebu reting ya besore. Itu ini kok terus jadi. Abo, lah demah kak dul. Ijar kok nang dinai ka berdak ya. Pulang rentaan di. Nang kong ya rokon ya. Oke, siap. Ngampul. Cok kun ko cak ada iya lah ngampul. Cok geng geni ate. Sambin ben andi masalah apa sok adul. Iya masalah apa? Cok ringan kun ko cak ada iya lah ngampul. Cok ringan orang kun kerja. Ia beni dah iya. Aku aja ria beda kenangan nah. Beni pahe ngaruhi guru. Mak boleh acak anca. Aku tatang ke pei tak oleh. Orang asalam nah etapak tanang. Tak oleh dah iya. Mak boleh ka adul. Kau giding cacan ben. Norok tak peke. Cok ring pada kape di nak sudul beri. Mau lihat apa? Tuh, parto mere. Cero kok saya telepon soro kedua. Giba kapi. Dayon re mon nak kana ngode sadia. Belai pah mabuli lebihan bon kerepe. Masa udah sesalah dari sengkok ya? Apa sekapi orangnya lagi kok? Apa sih kata tuh gusto? Sengkok ria, salah dari rentan. Membalas sedang ring ria, yang malah sengkok kia. Tadi tahu usah gengsi lah apa-apa. Bila lebih parlo natang ring tua. Jadi asli namanya rokok ria. Saya mata peke kangko, tapi aku jangan beken ria. Yang kau tak bila siapa tau. Ia cak acakan cabah ada iya. Kela kadula salam na. Bi ban etapak. Ia pah cetak lebu reting ya besore. Keng pas tandi rasa perautangan sekali ka ring tua. Ben boleh, ben dia pada keturunan ring tani. Tadi tahu usah gengsi. Mak boleh ka adul. Kau giding cacan ben. Norok tak peke.
Dek nikah bah cerita na bah. 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 Iya Jong. Mari lah Jong. Eki bah. Ya aku rokok udah Jong. Mulai tak tengkar. Eki bah. Mau ngedingaki cerita na Encong dari awal sampai akhir. Pacet beda susah tepak dalam ateh ben dalam raya sana Encong. Mak sanika bah. Orang cak kancaan dia Jong. Usah aja getengka ben lesan. Cak sampai cak ocan ben ria nyakein ben jinggung ke perasaan orang. Tapi cai pun ring sepuh bah. Mun cak kancaan nikah isuruh le milih bah. Lah iya Jong. Orang acak kancari ya. Usah lemele. Tapi lemele saya maksud kelak. Beni dalam hal duniawi. Tapi saya bisa ngebabaan dek kecelan kebagusan. Ben ajawi dek sekapina saya larang biak agama Islam. Napa berdisi salah bah dari tengka ben mau capu gula bah. Ya jelas Jong. Mangkana agama Islam ngajari akhlak. Padahal nang jia. Malebaan bekto berinteraksi ben masyarakat bisa aja kita tak ramah. Engki bah. Natur sekelangkong ilmu na. Iya Jong. Mun boleh manusia tak boleh lupa kasal-asal lah. Mak boleh miskin. Soki sekalin cek sampai onga. Cek sampai nyombong lagi apa sih kandi setia. Pola najiyah dunia na Allah. Ben Allah bisa ngalak di lepai. Ben Allah kesokan ngalak dunia na. Pada ben afilik tanang Jong. Kempang. Engki bah. Semakin bulu paham. Bulu terlalu ngada aki gengsi bah. Ben tak jaga perasaan orang. Iya Jong. Sekala budin nah cek dia boleh. Mun ban butuh apa dadan nah. Selagi kau bisa bentuk, kau pokoknya bentuk. Engki bah. Tikal bulan ayo na pamit pesan bah. Iya lah Jong. Nyara bah. Sekelangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madura Project, sinar di malam gelap, membawa cerita, menginspirasi langkah. Film pendek, berbahasa Madura, semangat membangun, tak pernah padam.